te whatalo whātu lau whaafunga angale nei tū lau le aso, alo mai o nisi ni o tātou reporti mo whaina tū whāta CLO Radio Samoa mo lau whaafunga anga. Ua whaasala nei le tō ese se li I ilona taita ina, o ni ngā yoinga mga luengo le au mai e te tonu ni usila nei, o whala au whaasaina ma le anganga e tuwhatuwhaina atu le lau tele. O le ne mata upo se mata upu winga ese, ona o le nei ali, o se na ti poti ese mai ma au satalia, anga I mai New Zealand, I lona ta whana ina leo ni tangata maululunga o se kengi to tonu o le atu nuu. O le wa whaasala nei o le lii o Alvin Jr. Tuala, o se li I Samoa, whaasul valutau sanga le matua, ma o ia lea na whaululu ma amataina le whaatino o ngā yoinga, ma ngā luenga o le au mai e to tonu o aisa o le methamphetamine, ma le whala au whasaina o ta o le MDMA to tonu New Zealand. E ala mai ini tangata o lo ngā lulu e te tono o ofisa o whaamomoli, e au whiai nisi o company o le Armex, FedEx, ma le NZ Post. E tu sai ma whaamaumonga ma le whaamsinonga e whaapea lata lava I le luasfu valu kilokalama o le crystal meth, valu tesi ma le 5 lita o le liquid meth, ma le lua tesi ma le 5 kilokalama o le MDMA, ma le tele o whala au whaasaina, nana nā mai te tonu o whaamomoli e pei o whankofe, o pusa maka po permanent markers, ma nisi o pusa o mea whengaruenga o belt sanders. Whaalia e tustu singa I lunga o telefoni whea veai, whaongai a wala whaalilo lilo, po encrypted phone messages, whaopunga ese whailoa ai I ona vaenga, ua maua lava sina avanoa, e au mai e whala au whaasaina te tonu la tunu. E whaapea le whaia I oana whi autustusia, e whaalia ilo na mita tele, mai e whaapea, e mawhai lava e lana vaenga na whaatino la ngā luenga, o le au mai o whala au whaasaina ma tufa atu, ma e maua lava le 2 miliona o tupe pe a whaatau atu I le lau tele. I talaanga o le neia li o Alvin Jr. Tuala, sa whaapea na ti poti ese mai ma Australia I lona ta whanai o ni ali se to olua, e iai o laso o tanga I se kengi tele I sini u whaingoa ino le Hells Angels Bike Gang, I le tausanga lua o tasi lua. Na le whaamania o na mōlianga o lona taumawhai e wha o le oti I se isi tangata po le attempted murder. E na whaamania le wha o manu atu ngā I le tino po le excessive self-defense causing grievous bodily harm. Ai le lauina o le whaasalanga o Alvin Jr. Tuala I New Zealand, na whailoa ai e le whaamasino ia Judge Kristen Loomis, le te leo le sootanga le nea li I ngā yoinga whaasutu la fono, ma o ia lea na whaaululu iai whainga, ma o le ala leo o whaasala ai I le se fulu tausanga ma le ono masina, lea li I le whanpuipui. O le mea matautia o lea fo I sa tatala I tua Alvin I se isi fo I mōlianga, o lona au mai au whala au whaasaina I to tono New Zealand. Wa I oe nei se li I waikato I lona sunuina o le whale kainga ora a lona tamā. I lu mai o se inunga ma o oi lava I se wheese se inga, taluai whala au whaasaina. Na tūlai I lumo le whamsinonga whaitu mā Loi Hamilton le li o Renata Leaf, liena ia I oe I lona sunuina ma le loto iai o le whale o lona tamā. Whamawino le neimata upuna tupu le masino te se mo le tausanga taluai lua o lua 5. Whamawina I whamaumonga le whamsinonga na mafua le I te tele o Renata, ona ua fiu e whai atu I lona tamā e momoli ia I le itu e whaatau e whala a whaasaina, ai musu lona tamā. O lea na ia tatala I loa ona ofu ai whea lua I tele noa tu lou, ma ia whaalala I loa se naifi lona tamā. Ma o lea na sola I loa lea tamā mai le whale, ona o lona whewhetele lona atale I maona ngai uinga. I ripoti ma le tio whawa maloa New Zealand, le RNZ, na whaamawina ai o lea na a matatata e loa e Renata, Leaf whaamalama mawhai to al whale, ma o whaalongo ai fo I le leo a I te tono le whale, wa amata vala au ni whaamtalanga, tau whaamatau, ma ia susunu ai loa le whale. E whaapena ia whaongaina se awhitusi, na tutu ma susunu ai lona no fua momi po le couch, o I le na amata sasawa ai loa le afi. Whaalia ina wai loa e le li le sasao tele o le afi, o lea na ia ta moe ai loa e ave uma I whafu ana ta I whau e tolu, sa I totono le whale, ma mata loa I le mua le whale. Whamawina reporti o le whale na whaatama ia e le afi o se whale le kainga ora, mai whaapea e o atu lava le se lau wonos fulua whele tau o le whale o whaalanga ina nei. Na mulimuli ane ta au e Renata Leaf I leo o ia le na sunuina le whale, ma o sona awala lea na ia whaia ina ia awai atu manato o lona tamā ma lona uso ia te ia. Ai o le mea matautia na te le mana tua le leini se o vaenga na tūlai mai
i le aso o na ole o nā te leo le alii. O lo whaanofo vava aia nei o ia po le electronically monitored i le Grace Foundation e whaatali ai le lauino lana whasalanga i le masino au kuso. Whaitau se lau tangata ngā lulua le malo, ma sui o le uni mo tangata whai ngā luenga, no mai whaatasi i Wellington i la matanga le nei vai aso. O sa valia ai o Wellington e whaalilo lātou te atu i fuafuanga le malo, o whaalawi loa ina nei, le tipi po le AVCA ai o nisi o ngā luenga ma au nanga le malo po le public sector. Ai tanga i le whaatupula i o le whaonga ina le malo o awala whaanei o ne po o le AI po le artificial intelligence i au nanga uma. Na tu whaatasia e le asosio tangata whainga luenga le nei solo te. Mana moli mawina ai le to tele na whaalia ma le loto mo momo ala tau langona whaanoa noa ai meso le ti ngā ina i ngā luenga ma le to tele o tangata wale aini ngā luenga ma le aafianga ua iai nei i to tono le atu nuu. Whaalia se tasi o tangata whainga luenga le malo ia Bria Wyatt. Ua matua i le lava vana i au whainga luenga i suinga le malo. Ai maisa le tūlanga mawhatia sa iai le to tele ono o suinga i whaatūlanga ngā luenga po o le restructure o ofisa. E pei ona moli mawina ai nisi ua au atu i le tai se fululua i tūla o whai ngā luenga pea. Ai ua vaai le tui titi o le numera o e ngā lulue. Whaupopo le ata mai tai a whai ai whau mawina suinga o fuafuaina nei le malo. O se sasa le i nai tangata whai ngā luenga. I au nanga lau tele le malo. Ua upuia foi le whai lau tusi hawa o le pisa a ia Flua Fitzsimmons le ngā whai ngā malo. I lona whaia ma le mautino o ngā iowinga o le talepe ai o au nanga lau tele. Ma lo lato tamo whaia ave ese tangata whai ngā luenga atu watuai masini. Ma awala wha te konolosi o le AI. Ai whaalia le pule nu o Wellington ia Andrew Little. Na whai lava sina o ngongo a whianga na iai suinga taluai. Lea ua wa ai tu langa wha le tono le tamau ai ngalo lato a ai Wellington e. Wa awhia ai whale ainga po o cafes o pisinisi ma le toa tele o tangata o lo wha langolango i tangata whaingaluenga o le public sector. Ua upuia foi le sui whai pule o le vaenga wha upwhai o le Green Party, Tamitha Paul, wha amtalanga le tamai tai minsta o tupe. I le wha ititi ai o le numero tangata whaingaluenga le malo i te tono Wellington e. E wha ilo le so upo le leipa e le aiso lato manatu e wha atino ia i tu ai ngā fuafuanga. Polo o talia pia se tali a le ofisa le minsta o tupe, mo se wha amtalanga e tu sai ma le fuafuanga. Mai tala mulmuli ua whailoa nei le li i whaianga ulo le au le moana Pasifika, whaalongo tana umanga, o le aola pea le anganga tutu whaatasi o tangata Pasifika, e ui foi le whetai ai o le kalapu ma whaafita uli. O le whamtalanga le li i whaianga o le au i le mai ai o le lata alonga, ma le au le raids il whai ingo le vai aso taluai i Albany. E ui le malolo le au i le tolsifu tasi i le tolsifu tolu o le raids, e na whaalia whaalongo lo na whaafitaia o na tamata alo. Ma o lātou tau mawhainga, e le ngata i lea a o le au lango i so se tālunga lava, e anga i atu ma le anganga fia e tāpua ia whaiva o tamata alo o le moana Pasifika. Na ia i le talitonunga o le awhai u malo si le taamirisanga le moana Pasifika i se man malo, pe tai, ua le tau lau o le wha moe na tau mawhai atu ia i le lata alonga ma le raids. Ile umai o le taalunga o lena mol mawina le umai whaatasi o tamata alo o sui o le pulenga whaapele li whaia o ngaulo o whaalongo tang na umanga e whai ulo la te o maftanga whaatasi ma au langolango o wo ma e masani e ala i pespisenga ma siwa Samoa. Wha mautu ina ilo la te o tau mawhai e wha alawi loa ina le tāu o tele o le anga nuu ma so o tanga wha le anga nuu. Tāua e ui le mautonu ai o se tūlanga o iele moana Pasifika, e wa whaalia e le whaia ngaulu i a whaalongo, o lo iai pēr le whaatuatuanga i tamata alo ma le pūlenga, i le mawai o se tali i se taimi la tamai. O telefona au mwhaina tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga angale ni tū lau le aso, whaafatai whaafunga mai, tau whaasoifua.